He takere hau e whai kāinga ana I te riu o kawakawa ki te taitoke rau. Hei tā te iwi o Ngāti Rēhia he tohu te takere nei I te whakakotahitanga o ngā hapori, ko rātou anō hoki ka whakaoti I te hanganga o te takere nei. Kei a tāne karamaina te roa ngātu. No Ngāti Rēhia pēr te waka nei, engari nā te tini manomono o te taitoke rau tēnei I tārei. Ko te ihu, te kei me te wainga. I hanga rātou e nā wāhanga ki roto I te ngahere o Mangamuka, ka mutu I herengia, I whakahangangia ki roto I te hiku. He ahaenga pai hoki ki te whakaora tonu I te mahi tārei waka, me te mātauranga whakatere waka o tā heke nuku mai Busby. He tohu, mō tō tātou nei tohunga heke nuku mai. I tōna matenga, e haere tonu ana o nā mahi. Nō reira ko tēnā te tino kaupapa o te waka. E waru tekau tau ki muri nei, te wā whakamutunga I mahingia I te tehi riu ki te ngahere. I timata I roto I te ngahere here nui o Mahuta I roto I Mangamuka. E hinga tau a rākau ki reira, e ngā tau waru tau ki muri pēha. Ko te mea rākau tuatahi muri mai I te hanga nāti o ngā toki mata whaurua I roto I Waitangi, I hangangia ki roto I te ngāhere. Kei te kitia tāhua o ngā mahi whakarākei. I've been brought on to dress the waka. I'm starting to see the pieces of my floor, starting with the rauawa here that are surrounding me, and then later on the taurapa. It's a journey for everyone to start to come together and start to participate in. Kaua noho taha ke tātou, kaua noho ki muri, engari kia kite a hapori, a te ao, kei mua wa tātou kanohi, mō ngā mea katoa. Ea ke ana te kōrero, he waka kōtuia, ka hore e tukua ngā miremira. Tānei karamaina, te karere.